there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Jo, pozdrav ekipa. Znači ja sam sad probudio i frajer mi donesao poštu. Onako, ja ne znam kaj sad da radi, ona zove, ona frajer, joj, spami se još. I onda sam ja dobio ovu kutiju. I trebao sam mu dati neku nadoplatu. A mene zanima šta je sad unutra. Idemo pogledati, baš. Znači, tu trebamo ovo odrezati, samo malo. Mislim da neću biti iznenađen, zato što mislim da otprilike znam što bi trebalo doći. Ali ne danas. Te jeb... Isus. Šta je ovo? Da, kao auto me zanima, onak, sad paket po, gledao sam i ovo, PlayStation 4, moguće da su mi dali pola kutije, gledao prazno, možete, čekaj. Znam da će ovo izgledat totalno sranje kamera, ali ja stvarno da se probudio. Mislim, ovo vidimo šta tu piše, bilo bi lijepo da su ga onako zapakirali. Kao što svi pakiraju, volim vam vreme. I da, samo ti reći, naručio sam još jedan mystery box koji će doći, pa ćemo... Opa, vidi, on ima i ove ulaze. Opa, dobio sam internet. Kabel. Koji mi je talent za kompjuter, sredički. Da, odlično. Kak sam ja sad to izvadio? Pa daj, uđi unutra. Mrzim stvari stvaraš kad ih ne znam ovdje složiti. Ajde, uđi. Dobro. Ok, ovo mi je ok. Ok, znamo da je to pravo. Neće biti jasno, poslalo si mi pola kutije. I sad, da vidimo. $269 kuna Assassin's Creed. Dobio sam... Dobio sam popuste. Dobio sam popuste na igrice u Santa Domeniki. Wow. Ideš. Ok, ako neko je zainteresiran za neku igricu, možete mi djelati. Možda vam dam. Ok. Sad, ovu kutiju trebamo otvoriti. Pa ti sam staviš kad... Isuse Bože. Znači... Evo vidite. 1, 2, 3, 4. Mala kutija je razjebana.
Mala kutija je razjebana, ali ne veze. Pardon, kiše mislim. Znam da me ne vidite, da pola mene ne vidite. Jebi ga, bitno je da ovo. Znači, 3 mjeseca PlayStation Plus. Plus 4 igrice, kao što vidite. Sve nam je tu. Kako su rekli? Još jedno veliko pitanje. Da li je potrebno ovo otvarati? Da li je potrebno? Znači, starimo. Oh my god. What the fuck? Uputstvo. Kako se koristi PlayStation? Ok. Još uputstvo. Aha, ovo je za joystick. Ovo je za... aha, struju. Crni. Crni! Brutalno, točno mi to treba. Slušalica i mikrofon za joystick. I dolazimo do glavne stvari. PlayStation 4. Ja ne znam šta da kažem. Evo sad imamo PlayStation 4, sad ćemo moći igrati brutalne igrice i... i meni je ovo sad fakat ono... Hvala, podržite me lajkom, subscribe, šerajte video i... Da! Imam novu tetovažu. Imam ovdje jednu tetovažu, samo malo. Ovdje. Ovdje. I ovdje dvije, tako je znate. Napravit ću specijal gdje ću pričati o njima. Jer sam vidio jednog mog najdražeg youtubera, najvišeg, koji je tak nešto snimio i ja bih volio podijeliti. Ne bih htio ukrasti njegovu temu, ali ja bih isto želio podijeliti moje značenje s tetovažom sa vama. Ništa, pozdrav, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem ubrzo.